200'e yakın uşaq məşğul olur. Topu ver görüm mənə. Tamam. Necə öyrənirsən bunları? Çalışırım. Naxçıvanda da işləmişəm. 69 falan 70. Siz mi vereceksiniz? Kartı siz vereceksiniz. Böyle çekin. Musa. Olimpiya komitəsinin Milli Olimpiya komitəsi. Bir vur günən topu. Ama Çok mutlu oldum. Sosyal mı oluyorsun? Avrupa Çempionatı iştirakçısıdır. Emil Katullayev. 2 defa Avrupa Çempionatı iştirakçısıdır. Sonra SNG Çempionatında 5. yılmış Dünya 16 yaşa kadar Dünya Olimpiya oyunlarında. Bunları 5. yeri tutuldu 180 şartların içerisinde. Çok güzel. SNG Çempiyonu oldu. Kaç 6 yaşı var. Azerbaycan birincinin iştirakçısıdır. Azerbaycan'da iştirakçıdır. Hoş geldin sen. Milli kahraman o. Hem Asya'nın da oğludur. Hoş geldin sen. Sen en canım kurban olsun. Allah seni küçük görmesin. Sen varsan biz de varız ay kardeş. Yine sana kardeş diyelim. Allah seni bize yukarıdan peygamber gönderir. Andolsun Allah'a. Sağ olun. Всевышний Господь милостивый. Всевышний Господь милостивый. Почти нашему президенту за то, что он такую проводит работу, такую работу он проводит, какую посылает Господь милостивый. Дай Бог вам здоровья, дай Бог, чтобы вы крепли, чтобы вы успевали свои работы привести. Вы нас, русских людей, удержали, чтобы мы остались на своей родине. Дай Бог вам здоровья, дай Бог вам долгой жизни. Yaşasın Azerbaycan! Eş olsun Heydər!